мо пайваст мешаванд ва гӯем ки мо чахчахи солинавӣ сабҷахт бад скор сабза каринака ахтияй карданда. Салом алейкум дӯсто ва ҳамватано бародарое ки ана моро мебинен ва гӯем ки иншоалло ки открит доступ буд ба хато накунам ин ба ҳамаи шумо мераса гӯем соли навӣ наздик омадомади соли навӣ аст. мо як сайри гашт гӯем кӯча биромадем шутар мону шрубтова ана каме ба фикрам навор хирам боша шумо як ала манзарат мо каме чарх мезанем барои шумо нишон метем яъне чиза тайёрии як давлате ки хеле сади иқтисодиш бигем ки яъне буҷааш хеле ай тоҷикистон 1 миллион баробар пеш аст ва мисли тоҷикистон аз кӯчаҳо гадоӣ намекунанд аз дигар давлатҳо ва мебинем ози арчаи ё чанд қадар ҳаст ана гӯем ки арчаи тоҷикистон чанд қадар аст як муқоиса мекунем имсол шаҳри ё чӣ хел аст тайёрӣ умуман шаҳрро зебо мекунанд шаҳрро оро торо дар тамоми ҷо свет яъне чизҳои солинавӣ дар ҳамаи ҷо мешавад аммо скромности гӯем ки расходи ёро мебинем дар ҳаётошон ва арчашонро мебинем ки ино хеле як сатҳи гӯем ки зиндагишон хуб аст ва сатҳи зиндагии тоҷикистон гӯем хеле баъдам ҳаст гӯем иштибоҳ намекунем ва мо сатҳи зиндагӣ ё сатҳи зиндагии тоҷикистон ва арчаошона муқоиса мекунем ки яъне арчаошон чӣ хел аст ё чанд қадар арча сохтагиянд ва тахминан расходша ҳисоб мекунем ва арчаи тоҷикистонро ҳисоб мекунем. меомаи раҳмонам ҳамун суруд кадистайда бигзор гадо бошам дар хоки ватан бошам ҳамин мега гадо бошиму ҳамин мега ҳамин корома бикунам да дӯстои азизам намедонам акози дар иҷа дар ин ҳолат видеора қафоша гардонда мешава намешава иҷа стрелка мондагӣ ҳаст мегам мешава лекин ман ба ҳар ҳол кӯшиш мекунам агар ӯ тарафи видео гардонда шава барои шумо нишон метавам ҳозир як дафта дӯстои азизи бениҳоят гиромим кани о мешида будааст анака мо камтар аввал ӯ тарафа нишон метем ҳамроҳи шумо гап зада баъди тарафа нишон метем ва бо худмонам суҳбат мекунем функсияи хуб доштааст ҳамун тараф ҳамин тараф имрӯз ин давлат бигем ки як праздники доранд микавай меган рождество ҳама пачти оддихай дар хонашай кӯчада бисёр одам кам бениҳоят одам кам аст дар кӯча яки ба ҳар ҳол мо то ки як кӯшиш мекунем барои шумо арчаоша нишон битем дӯстои азизам метонем гуфт ям гапо гуфта будам ваъда дода будам рӯзи душанбе бехидмат нишон будам аввалиқа баъд ҷои дар корша нишон медам ман ваъда дода будам шумо да дӯстои азизам ки мо чӣ кор мекунем рӯзои шанбе якшанбе рӯзи истироҳатӣ шаҳрра мегардем ва баротон навор мекунем ай шаҳр яъне ки маълумот метиҳем навор метиҳем нишон метиҳем мо ҳамун ваъдамонро вафо кунем гуфта биромадем то ки дар шаҳр як навори соли навӣ барои шумо омода кунем ҳамватанои азизам ва як навори камтарак ҳаҷвиам бигем ҳаҷвмонанд аст ана бигем ки чӣ хел бигӯм шумо да аниқтараш туғритар мегира як ҳаҷвмонанд як наворам омода кардагӣ ҳастем барои депутати нави тоҷикистон ки
گفت که ما میریم از چیز از حیات بدخشان ما هم کوشش کردیم که تو که برای کوشش کردیم که ما یک حجویز نوار بگیریم و منظرت میخوام من اصلا دیگه جوته در آمدم برای همین او زور از شما یک گلا دوستو عزیزم ما عبرت نمیبریم جای لازمی میریم چی هست؟ در راه هر چیز نشوناتی نیست بود من هم راه نگاه دارم هم نوار کرده ایستادم برای هم اپلیکیشن میشه انا دوستای عزیزم کم تر اپلیکیشن شدم دیگر طرف در اومدم و خواستم دیگر طرف برم تا که براتون نشان بدیم چیزا را باز ما میریم نشان میدیم برای شما ارچه را سمگلانی مهمترین چیز است یگان سوال دارین یگان چیز دارین میتونین بنویسین دوستای عزیزم ما کوشش میکنیم که تو که با ما سوال های شما یگان پاسخ پیدا کنیم این دولت پولشا هست یعنی که شبانه دولت پولشا آدم به نهایت کم است به نهایت چون که اینا استراحت دارن این مردم برای ما به نهایت اینو تشنه هست راهشون چیکار میکنم نسیم جان من دو میکنم بگیم هم خیلی دوستای عزیزم یگان گفتنی داشته باشین یگان چی داشته باشین سوال جواب خطاب عرض شکایت کوشش کنین دوستای عزیزم تا که صحبت کرده بگیم که تو همون سنتر رفته ایستادیم از خونه برآمدیم طرف سنتر میریم تو که از سنتر براتون یگان اما ارچه است مهم برای ما ارچه است که تاجیکستان یک کشوری بگیم که قشاقترین کشور اما یک بزرگترین بگیم که چی ساختگی است ارچه که در تاش خونه داره بگیم برای این کارو برای دلخوشی خودی حکومت است یعنی این برای شما نیست هر کاری که میکنه امام علی تنها برای کیفیت خودشون است کیفیت عائله طبیعت عائله یعنی که هر چیزی که بوده معقول است و از همین بودجه بگیم میگیره آماده میکنن همون چیزه دل خوی خودشون میکنن اویا یگان مردم خواست که ارچه ما کلانترین ارچه باشه یا میبخشین ما کی قطعی سراو نود میکنیم خدمت کی قطعی مقایسه داریم کلانترین ارچه کدن ده ارچه و کلان است برای همین امام علی فقط کلان شد دوست میدارن اما کلان باشه اگر امام علی ده محقوله نمیدونم چی به این عادت انا کلان داره یا عشق داره در کلان فقط کلانترین چیز دوست میداره مایده چویدش دوست نمیداره یا که مایدهش قدر دست ود نمیکنه چه خیلی هست که فقط همون کلانش هم میگه دوست میداره هم خیلی بگیم که یک عادت کلان دوست داری داره به هر حال ما میریم ای سنتر براتون نشون میدیم اینا یا کلان دوست نمیدارن اینا هم طبیعت خودشون میگیم که همین یک گرچه باشه که همین یک نشانه سالینه یک نشانه سالینه هم بلندیش 5 متر 4 متر 3 متر 2 متر
боша ана и ягон бигем ки мушкилӣ надорад, мешава барои мардум. Аммо наме чанд ҳазор дона свет барои ӯ расход кардан, ки дар ҳолате ки дар зимистон халқ свет надорад, дар оҷа светора расход кардан, пул расход кардан. Дар як давлати қашоқ аслан изебанда нест, аслан намезебанд. дар ҷои ҳамон қадар расходе ки кардӣ, унав модаре ки дар кӯча арроба кашида гаштаестай, дар ҳамон модар як кӯмак мекардӣ, як хона ҳаст, як намедонам, як шароити ҳамон модара каме омода мекардӣ, ман мегуфтам маладес Эмомалӣ, яъне ки расходи зиёдӣ накард. ана ҳоҷияти як инсона баровард, о ҳамчун президент, халос. аммо ман медонам ки танҳо Эмомалӣ Раҳмон барои дилхушии худаш мекунад, дигар барои мардум нест ин чиз, аслан ба мардум ягон дахолат надорад, ҳамун кайфияти худаш. баъд пайғоми Эмомалӣ Раҳмон да камтарак буд, дар инҷам суҳбат кунем, вақт дорем, чақчақ мекунем, рафтан мегирем. охирон пайғоми Эмомалиро агар ки шумо хай гӯш карда бошед, шояд як пайғомҳое бигем ки хуб, як пайғомҳои дилнишин ана аз нигоҳи ман барои мардум дод. ва шояд ира баъзе мардум нафаҳма пайғоми Эмомалӣ Раҳмона, ва шояд баъзе инсонҳо ира фаҳманд, уже ки мисол кӯдак катимса ана ака барои шумо тарафа нишон бутам, инами марказ айда центра оз як дақиқа, инами ҷои мо марказ аст, оз мо айн ози ну атрофи марказ бигем, территорияи марказ, оз мо марказ аст, инҷа марказ ҳисоб мешава, марказ ҷигараш мегӯянд, ҷигараш, ҷигари Полша ҳаминҷа аст. мо дар гурдош зиндагӣ мекунем, тарафтара кайда, инҷа ҷигара, ҳамон ҷигари Варшава. инами ҳама инами светҳое мебинен, дарахтҳои электрический, багем ки ҳамон дарахтае мешинонанаш, дараш метанам та дарахт дар гирифта места шабу рӯз. агар шумо мушоҳида кардаеста бошем, лавоира ҳама ҳамин зебоиро иёам мекунанд, яъне ки намекунанд не, маладесанд, иёам барои зебоишон, барои зебоии шаҳршон иноам кӯшиш мекунанд. иёам зебоиро дӯст медоранд. барои ҳам зебоӣ як чизе ҳаст ки бигем ки мекунанд со праздникошон, соли нав, дигар праздникода ино орову торо бигем ки аз ин чизо истифода мебаранд. дар гӯем ки пайғоми Эмомалӣ Раҳмон омада будем суҳбат мекардем. имрӯз як видеои дигози ман ба тарак сар метам. ин видео дар бораи дарвоз аст ки Эмомалӣ Раҳмон гуфт ки мо депутати Эмомалӣ гуфт ки мо дарвоза аз Бадахшон ҷидо мекунем. як ҳаҷвӣ аст, бигем як тариқи ҳаҷвӣ кардагӣ ҳастем. мо ба ҳар ҳол баротон нишон метиҳем, кӯшиш кардем. ҳамин аз шумо ман як хоҳиш кардани ҳастам, дӯстои азизам. ман компанияи туристӣ надорам дар инҷа як инсона Германия биёрам, як инсона Полша биёрам, як инсона як ҷои дигар биёрам. ҳамин савол 1,1,5 миллион бор шид ки ман да шида истодастам. ин савол ин инҷа марказ аст. марказа баротон буд.
اینجا جیگری جیگر شاست نمی نفش بگیم میشه و اینجا از طرف دستی چپی ما حاضر سنترال وокзал سر میشه و این در مرکز پولچا قرار داره این وокзал یعنی که چخیل در مرکز پولشا راه پویز است وокзал پویز قرار داره و پویز خیچه ما نمیبینیم در اینجا اگر مشاهده کنید نمی از طرف چپی ما اونم زدنی که میتوه این مرکز است ژелезный дорожный станция کلون همینجا است از همه سنتر کلون ترینش همینجا هست اما چو گردش قطعی تمام جاش قطعی تو بخری یا دونه پویز نمیبینی در اینجا ببینید دوستای عزیزم در پولشا وقتی شهر در اومدن دا پویز تای زمین میرود این وокзал просто болоша هم خیلی مگر تای زمین است متروی میره تاش قطعی تاش دی تاش متروی پویز میاینه طرف چپی مول بعد ما میام اینجا را بخشوتر براتون نشون میدم انا حاضر رستاکی را به دست چپ قطعی نمیدونم این طرف دست چپی ما دوزی کرمل داره ما اینجا دوره استالین موندگی است این هم یک تاریخی خیچه داره ایرم کوشش بکنیم از براتون باید نشون بدیم دوستای عزیزم آنا ما برمیگردیم با همون برادرایی که می نویسن که ما چخیل گرمانیا رو ما چخیل پولشا رو برادرام من یگان گرام گفتی همون گپو ندارم یگان مسئولیتی یگان کنسول دا کار نمیکنم پاسپورت کار نمیکنم انا یگان کمپانیای ویزاتی ندارم من که تو که شما را بگیرم بیارم اینجا ویزاتون بکنم اصلا این مسئله را حل میکردگی یعنی کنسولگرایی همین دولت در همون کشورهای شما میتونه که در اونجا مراجعت کنید و میگیرن میارن یا که نمیدونم چه خیل است چه خیل بیام سمالیات دا بلیت میگیری میای تمام یا راه قطعی میای هم دو طرح داره یا تا سمالیات یا تا زمینی ما در برای گویم که پیغام امامعلی شما از پیغام امامعلی چی فهمیدین دوستای عزیزم یگان چی فهمیدین از پیغام امامعلی رحمان اگر شما یگان چی فهمیده باشین میتونید که در کامنت بنویسین هرچند اگر که نگومم هم دیده استودم کامنتتون ببینید دوستای عزیز امامعلی رحمان بسیار پیغامی جالب داد برای مردم من هم کم کم گوش کردم که همش پر را گوش نکردم یک پیغامی جالب داد که بسیار یک پیغام تاثیر رسان بود تاثیری بالا داشت پیغامش بسیار یک اگر انسانی که مستمع زنیم بعد میایم یک بود ما دوستای عزیز یک کار میکنیم اوزی اینجا من راستی پابگم گشتنی بدم طرف ارچانی که به هر حال یک تصمیم گرفتیم اینجا ماست است او شهر او تقسیم میکنه دو تقسیم میکنه شهر به هر حال گفتم یک بار بالاش قطعیش بگذارم و بعد بگردم براتون شد ببینیم امامعلی رحمان ای همه گپی مهمش یک تشه براتون بگم گفت که ما مکدونا را در گاو مول میتیم و نیمی دنیا از مکدونا زندگی میکنن همین پیغامش شما چه خیلی فهمیده هموطنای عزیز من این پیغام امامعلی رحمان که از اول که همون گپاش گوش میکنم میام که امامعلی رحمان مثال گیریم چی کار میکنه چی میگه چی نمیو کومتا همین یک نمیو که زور بود این گپ معناش که مردم عزیز تیار شین با نزدیکی نونی گندمی را فراموش میکنین مکدونا میخورین این برای مردم اصلی پیغام همی بود
мардум дунё макадона хурдеста, яъне ки маънош шумо орд хурдестен, дунё макадона хурдеста. Дунё ҷигорӣ мехӯрад, шумо шукрона кунен ки орд хурдестен. ва имрӯз пага шумо ҳам тайёр шен насиб кардара макадона да мегзарем, барое ки орд қимат шидагия намеша. Иҷа дӯстои азизам ов ҳаст, мост ҳаст ва имсол ин моста оро надодиям. Тарафаш мост ҳаст, имрӯз мо болои ов мебироем, вале мо мост да нарасидаем, но при этом началаи мост ҳам иҷа ҳаст. мо болои мост мерем. ҳар сол ҳамин моста бисёр як ороиши зебо медоданд. мегузашти як табиати зур медода, барои инсон як қувваи зур медода, хирсанд мешиди ки ҳам фасонад. Леки имсол ман фикр накунам ки ира карданд. Барои чи? Барои ки коронавирус ва ғайра чизҳо ва ғайра проблемаҳо бигем ки не болои мост ҳар як чанд метри дена аппаратҳои суратгиракам мондагӣ ҳастанд, ям зардако суратгирака. Агар ки ай чил бисёр бурай капат дар гуфти ҳамон гапо дар $150 капат сӯхтагӣ, $200, $150 да месӯзем. барои ҳамин чилай иҷа мо ҳам кӯшиш мекунем қоида ига риоя кунем ба як сари баланд. ана инаи стадион аст, стадиони калони бигем ки ҳамин давлати Полша. ин мост, ин мост аст. дӯсто ороиш надодиям, ба ҳар ҳол дар кор нест, ороиш надодиям намегирем тараф. ҳар сол иҷара ороиш медодам, ба свето ба лампочка ороиш медодам. зарбаи кризис шидааст, ина иҷора уже накардиям. бибинед шаҳра дидестен хитон ягон нағмаи зиёдӣ надоранд. хай як чандта зебогиҳо омода кардагӣ ҳастанд ба рости хитчон. халос ки экономика ва буҷаи давлат хеле ва хеле аймо пешрафтааст. мо надорем ин чиза, аммо скромности ин кишвара бибинед. мегӯянд ку курпа да нигоҳ карда пота дроз ку мегӯянд ку ҳамин миллат, ҳамин мардум курпаш да нигоҳ карда поша дроз мекунад. ман хел кунам инаи биоягар намедонам, ин ҳамин стадион аст, ин ҳамин алабла ба байрақи Поланд монанд кардагӣ ҳастанд. ин ҳамин стадиони футболи калони ҳамин Полша ҳаст. агар ёд дошта бошед, Карим Раҳим Тоҷикистон ай пеш ҳамин стадион видео кардагӣ буд. аз ӯ тарафаш алафияи хел баландтар, аз ҳамунҷа биромада аз ӯ тарафи ҳамин стадион. Карим Раҳим Тоҷикистон мо омодаем, мо душманонро раҳ наметем гуфта мегӯем ки навор карда. хулас калом дӯстои азизам, ана пайғоми Эмомалӣ ҳаме буд ки мардум тоҷикистониҳо конкретно тайёр шен ба наздикӣ ҷигори хирида мегзарем. яъне байнами пайғом буд. яке аз пайғомҳои муҳими Эмомалӣ Раҳмон айнан намира ташкил медод. дунё гуфт ҷигорӣ хурдестай, мо ҷигориро да гов метем. ними дунё гуфт, ними дунё ҷигорӣ мехӯрад. не ки ман рост шабгум аз ҷигорӣ бисёр чиз омода мешавад. бисёр чиз, ҳатто ки салат омода мешавад, нон ҳам карда мешавад, гуногун хӯрокҳо ҳам карда мешавад. ман вақти ҷигорӣ да як видео карда будам, шумо да ёки накарда будам, накарда бошум, ин сол вақти ҷигорӣ да мекунам. ҳамин давлат бисёр ҷигорӣ мешунона, не ки намедраваш, ҳамин ҷигориро ҳам та мемона, мепуша дар замин, таи барфҳо монда пушида меравад. ана сабабаш ки хӯроки замин мешавад, дар замин худаш пору қувва мешавад, дигар ҳосил кунад, баъд ҳосили хуб мегирад. ба ҳар ҳол аммо барои нони ҷигориро хӯрдан политсая
خفای پلیسای برای نون جگوری را خوردن برادرای عزیزم برای نون جگوری را خوردن برادرای عزیزم اول تکنیک تکنولوژیا و обработка او را کردن در کار است تا که بگیم که او را بعد خورده بشود او آسیابی تاجیکی قطعی او را کشیدن قطعی او را خورده نمیشود ایرا اردی جگوری را میگذرونن میشوان جگوری را و بگیم که همه همین چیزای لازمی او را میکنن همو کالسی خلوری دیگرش توغری میکنن همو میشوان بعد او را ارد میکنن با обработка میکنن بعد او را میشوه که بخریش یعنی در اینجا میکنن تورت اصلا نوع چیزایی که بعد تورت میشوه دیگر چیزای شیرینی ها از همون چیزی بگیم که جگوری کرده میشوه اما امام علی رحمان اشتباه کرده ایستاده است با گپای گفتگیش просто چیکار کرده است مردم نستروید کرده ایستاده است یعنی که شما تیار باشین که شما نون جگوری میخورین گفته بای آماده باشین بعد یک گپ هم شوه بعد میگه که اون پیغمبرمون 1 سال پیشکی یا 6 ماه پیشکی فال دیده بود گفته بود که دنیا نان جگوری میخوره این با کدام دلیل گفت با کدام اساس گفت این گپه من نمیدونم من تو این روزه حالی همین نیمی دنیا بگیم یا نیمی اروپا گشتم یا نیمی دنیا گشتم نان جگوری ندیدم که مردم نان جگوری بخورن بله شیرینی های گوناگون از آرد جگوری تیار میشوه میخورن که نان جگوریش واقعا گویم که من ندیدم این یکی از مهمترین پیغام امام علی رحمان برای شما بود دوستای عزیزم مردم تاجیکستان تیاریتون رو ببینین با نزدیکی آرد گندم این آردم رو فراموش میکنیم برای که در هر چیز امام علی کثافت که دهن زد یعنی که بدونین و بعد سل نپراولین قطعی میگه ای گپا پروستا تک برومده که پیغام نمیته امام علی رحمان خب دوستای عزیزم قربون شد نگلازتون شما این پردیشگر را فراموش نکنین من شما را همین شهر پول نیروز ایشالله که همین تاو میخورم پروگم همین شهر را نشون میتونم این روز ما میریم روز گویم انمون شهری کهنه ستاری گورد میگن این طرف بوده ستاری گورد ما زیر ستاری گورد میریم تو که برای شما از ستاری گورد از همون ارچش معلومات بتیم مهمترین همون چیزایی هست که ارچه هست برای مدت پلیسی هم اومدگی ای من دوستای عزیزم ستاری گورو دمان کردیم ما پیاده میریم و قدر امکان ما اونجا ماشین هم میمونیم و سر بلند و بگیم که دل شیشه ما پیاده میریم آخ اینجا من است ماشین مونده اینجا پارکوفکا باید کم ترک پرابلم هست پارکوفکا همش پولاکی هست در اینجا پارکوفکا پلاتنی است یعنی که به پول یگان چیز بگیم که نیست در اینجا اصابین سنتر دیگر طرفش بخیر است اصابین همین بگیم که سنتر همش پلاتنی است یکی برای خاطر شما میمونیم و ماشین در یگان پارکوفکا یا میمونیم میریم توری بعد آمدیم کن این همین میبرویه با فکرم
ولی اگر همین آدم برایم ما همینجا میمونیم و میریم باید همخی ویدیومون قطعی چق کرده قطعی مردم دوستوی عزیز سستین سست در پدیلیت کومنت و غیره بسیار سستین نمی مرکز است دوستوی عزیزم نمیجا مرکزی همین پولشا بگیم هست ما парковка кофтестем инамия мошин светиш гирёнай хиёл мекунем ки мебромадагист неки касофатам ба фикрам кайфе бромада надора шитаст дарам дил мошин бу таксия иҷа ҷо ҳаст барои инвалидо ҷа мумкин нест киҷода монем بیا ای طرف شهر بریم این طرف بریم اینجا ремонт рафта истодааст дӯстои азизам марказда камтаракак бигӯем ки таъмир اینجا маркази бигӯем ки шаҳри мо این چراغوش که علابلا میبینین کرملی ما گفتم که نمیجا هست اینا در دوره استالین ساختگی هستن اگر تاریخی را بگیم اون هم میبینیم که بلوش هم در گفتگی سویتوش چورکنجا همین در دوره استالین ساختگی هستن دوره همون بلشویکو داده هم طرف بود ایرا ساختگی هستن بعد ایرا یک زمان چپا کردنی شده نه برای ما اینجا هم مغازین هستن ترگوی سنترو و ببینید چقدر بگیم که خشرو آماده کردگی هستن اینجا را یعنی آرایش‌های زیبا بعد دوستای عزیزم یک زمانی یک با نقلی همین من از یک آدم یک صحبت هم داشته یعنی که یک اینترویو کنم گفتم دو یک با یک اینترویو بعد او آدم نقل میکنه میگه که یک گروه کاروچی یعنی که پولشات را دوست می‌دارم است هم خیلی یک پارتیا تشکیل شدگی است در همینجا ترا دوست می‌دارم پولشا است نامش هم خیلی یک پارتیا شدگی است آماده کردگی است یگان تاش پولیاک بدگی نیست یک ناتسیستوی که همین با همین ماترا دوست می‌دارم پارتیا قطعی درآمده حتی که هم مدت سر قدرت آمدگی هستند بسیار مردم پاتریوتیسم بدگی است که خیلی با نام خشرو داشتگی است بعد همون ماترا دوست می‌دارم پولشا همون پارتیا میخواه همین را چپا کنه همین اون همون چورکنجایی که دیده هستیم که پشتی ماده کرملی ما انا میخواهن که همین را چپا کنن مردم میبروید میتینگ میکنن پول نیروز پروتیفش میبروید همین باعث میشود که همون پارتیا بشکنه ده همون پارتیا بگیم که بشکنه همین باعث میشود همین سبب میشود اون همون چورکنجای کافو دا دیده است باشه همین سبب میشود تو که همون پارتیا بشکنه واقعا نیسته طرفش بود بگیم که ببینید دوستای عزیز یعنی که همین خیلی این همه حضیره امام علی وریده تاجیکستان با پیش ماترا دوست می‌دارم تاجیکستان ماترا رقص این همه فقط برای ایام عیناً همون وقتی نقل میکنه من همین سیتواسیون را میبینم ده وقتی که همون نقل میکنه که میگم چه خیلی بده همون پارتیا نیجا جوب ده انا چیکار میکرد همون پارتیا اصلا با مردم میگه که فقط سرود میشید رقص میشید بازی میشید یک جا نیست که بگیم که ماشین پارک
خلاص فقط هم تری چیزو میشید است اینو دا ارگانیزواد میکردن رقص میگه هم قدر رقصو زیاد چیده بودن که دیگر میگه که ما نمیدونستیم دیگه در کدام سرود رقص کنیم و پیشه تا میگه اون طرف هم محکم ایس رفتن من خیلی کلسوی رزورود میکنیم آنها ایج آدم زیاد بوده است امروز سنتر دادم زیاد اومده اگه از هموطنان عزیز با فکر افیرامون دور میشه و بسیار میشه و گوییم که خیلی خم میشه و انا زیبایی انا ایجا گنده زیبوش کده یعنی طرف راه رو برم انا یعنی که همون پارتیا لوبلو تیب پولشا یعنی که ترا دوست میدارم پولشا همین پارتیا بگیم که خریب همین پولشا را جزیروشا برآوردگی است ده همین خیلی بگیم سیتواسیا دا آوردگی است او همونجا پارکوفکا بود یک دونه نمیدونم اگر اوسپیت کنیم خدا خواه همونجا یکون تا ندرویا میمونیم بعد پیاده میریم داشت فقط برای مردم همون رقص باشد سرود باشد چورابینی های بینهایت بلند باشد زور باشد تا رقص و فقط میگه که برای ما را رقص بود رقص بود رقص بود رقص بود بازی بود رقص بود نو عموما میگه همین کارمون کیف کردن بود رقص کردن بود بعد میگه هرچی همین باعث شد که شکست значит رحمانوف هم عینا از همون پارتیا معلوم میشه که بگیم که از همون پارتیا هست رحمانوف یعنی فقط مردم ها باشد شما را ما دوست میدارم اینجا نیست ای بدستن نه شما را دوست میدارم به شما حیات نیست انا تاجیکستان و پیش یا همشون یک کلمه های ساخته های رحمانوف است که مردم با نامی کلمه ها دیوانه کرده این همیشه تا جای افتیم دوستای عزیزم شلو ما امیدوارم که لایف ما دوام میته ما کورتکا معلیش کنم ما یقتی خنک میخورم بفیرم دوستو هموطنان امیدوارم ما کالیش نمیکنم خنک هم بخورم خوص برای خاطر شما خنک بخورم هموطنای عزیزم ما هم یک طرفی ما یک طرف سنتر نیما میریم همون ستار شهر کرنا به ما کورتکا پوشم دوستای عزیز شما اجازت میتین یا لایف قطع کنیم با ایسا سر بتیم لایف چی میگین؟ من فکرم که تاری ما خنک میخورم بخط یعنی معلوم است یکون کورتکای غابس پوشم هم خیلی بقف این طرف مردم هم خیلی نشان داده بیست نه این طرف های کامراش این طرف های نمیتونی من پروستا کورتکا ما خیلی شهر نشان داده بیست من کورتکا ما یاد کنم یازدن گیر یازدن مگه رفتیم ما دارم محکم کنم دوستوی عزیز ما واینی پوشیدم غلسکک تو که میریم ایتا من اون طرف کامera را میگردونم شما دا شهر را نشون میتونم اون زیبایی را ستار گرودا دوستوی عزیزم اگر گپ دارین کامنت دا نوشته هم میگیریم اینا دوستای عزیز بینهایت گرامیم گویم که همه راه رو دستاف کرده بخونی که
ببینیم ولاسفید قد دستافکا کدیسته خان شبزانه قهرمانای باقی آدمی که کارا میکنه خیلی یک چیزی قهرمانی داره که در همین خنکی میگم که چیکنه دستافکا کنه ملادیسه امروز دوستای عزیز کم کم ای سیاست بیرانتر یعنی یک چیزی انسانیت یک چیستا بگیم نوگود نه شهر براتون میخوام نشون بدم عزیزم نه شهر است خب دوستا بسیار یک زیبایتی زیبایی خیچه داره این سویتافور ما کابوت شد سرخ شد میستی بسیار یک شهر زیبا است نوگود نه میتونین که بعد ایرا کدام میتونه که برای خچه همین جایی لازم میشه بگیره پرتو ببره اینجا ما چی داریم پلیتسیا ببینیم پلیتسیا بسیار بگم که پلیتسیا خوب است بولوش قطعا که شتاب زنی بگذاری که نگاه نمیکنه اصلا پروا نداره نمیپرسه کی چی تو با کدام زبان قطعی گپ زدیستی انا ایمون سال شد سویتافور واقعا هم من دیدم یک روز полиция اومده بگه که بچه جابیو یا که предъявите гражданин пожалуйста ваш документ вы подозреваетесь گفتگی گپ در اینو کم بر در اینو دیده نمیشود خیلی چیزا وجود ندارن пожалуйста гражданин ваши документы روزی درست خیلی که اروسا که میطلبانه با همین بهونه اروسا همون پلیتیاش بگیم که پاپراشایکا فرم خواهی یعنی که همین گادو در لباسی نظامی هست او اروسا دیگر یکون چیز دیگر نیست اصلا نه پلیتیا کار نداره در پیشش گپ میزنی با کدام زبان تو گپ میزنی تو کی چی تو دکومنت داری نداری کار ندارن هستن آدمایی که در همینجا 5 سال 6 سال میشوه یگون دکومنت ندارن هیچی ندارن قانون وایرون نکنی هیچ که کار نداره اینجا همون که قانون که وایرون کردی بعد میگه که السلام علیکم کجا بیو انا بعد نوروز دکومنت هم میپرسن اینا تمام همون چیشون در بگیم که چی پرتوفتگی یعنی пограничный зона да значит то иҷод ромадаги инсон او دکومنت داره یعنی که او قانونی است برای چی برای که پاگرانوایز ناقانونی هیچ کار سر نمیته اینجا значит او قانونی است او میتونه که چیکار کنه بگرده امرو می آدم است گپ نمیزنه میگم گپ زد میگه نه گپ نمیزنه نمیفروش گپ زد ایزا میکشی ها ایزا میکشی اون که گپ میزنه پیش ارشد تبریک میکنه موز تو پیش ارچه را میرم در بوره ارچه براتون کمتر معلومات میتونم دوستای عزیز بعد همین قطعی بگیم که یا فکر نظر شما را میبینیم و خیرخش میکنیم برای که اینجا آدمو بگیم که زیاد هستن این متروی ما هست یا مترو اینجا شیشه اما شیشگی های مترو اینجا правительство میگیم کارخانه است اما عجیبش یا چرا نشون بودم شما دا بازی من شما دا نشون میتم همینجا کارخانه دولتی است правительство سنتر است دیده سه نه تو بینه یگان نه زبار داره نه این همین سپ موندگی است که ماشین پوشین نداره یعنی خلاص اون آجا بودکای اخرانه شد دیگه یگان چیز نیست یگان چیز دیده نمیشود در اینجا بگوی که اوهو انا بگی رشوتکا بزا زبار بزا در اینجا دیپوتات شیشتگی های رئیس شیشتگی های این طری چیزا نیست
мерай то дурунша медрой мерай ягон кас намепурсад туро нам дан дар дарум як посбон дора мегам мебахши там як металлайз катил дора ки ам дурунш кати мегзари ягон чи боша пит мега набоша питам намега мегзари мерай фақат ам қалавр мега ки кадом пеши ки мерай кадом кабинет мерай ина одамои мо ай метро бромадестан ана барои центр рафтан соли нави рафтан ҳама халқ аввал аслан наи раҳо қати мумкин буд мондагиан ку бастагиан раҳора барои чи барое ки одам бисёр мешава мошин мумкин нест барои пиёда раҳгардо бигардам ва праздникодам хеле раҳода чӣ мемонад забор мемонад мошин нагарда барое ки одам бигарда ина мо центрда ҳамн шаҳри кӯҳнада дохил шидем дӯстои азизам дига иҷа мошин нест метавонӣ ки ба ҳамин асфалт ба раҳи калон миёна хатиб рай нигоҳ кунед ва ина хеле усталбоҳоро хеле ором мета дидестена хеле светако қате лампочко қате ино гӯем ки хеле ором мета дигар ягон чиз дигар муҳим надорад мардум рафтестан омадестан ман арчара то арчара мехоҳам барам ҳамроҳто ай паласои раҳа имрӯз иҷозата против движения рафтанам иҷозата ина хел гӯем ки ором метан светора ҳамара танҳо марказа имсол оро додиян ҳамн ҷигарша бигем да дигар тарафош оро додагӣ нест аввал ҳамаи ҳар соло ҳамаи ҷо ҳам хеле оро дода мешид ин ҳавора чиста барои шумо кардестам ҳамватанои азиз ва дар кӯчаҳо бигем на хеле игрушкаҳо мефурӯшанд барои одамое ки желание дорем бигем ки харидорӣ мекунем чӯша игрушкош ягон мушкиле надор ва барои кӯдако барои суратгирӣ нахел як павоскаи аспая оҳуая оҳу дора свор мешавад бепулай тоҷикистон набошад дан дарш да одам истодагия мега я сомон гуфта мешина ин ҳамон ин аспай ям свет қати сохтагия лампочка қати асп тачнем оҳу падата оҳу павескаш қати уна чиш қати повиска меган чи меган аробачаш қати вагонаш қати бигем иштибо намекунем кӯдако медуранд сурат мегиранд ҳама сурат мегирад сёмка кардаги сёмка дора раҳора чӣ мечӯшанд тари яъне ҳамун ранги намак бурия мечӯшанаш барфо об мешава мерава на хеле зебо мекунанд ҳама иҷора арчоқ ёлко желание ки дорем просто мехоҳем камтарак ай ғаму ғусса дур шен камтарак як табиати солинавӣ дошта бошен барои шумо кардам ин авора агар имада ягон муҳимам набуд меомам хидм тамошо мекардам мерафтам инами церквҳо ино аз ҳамун давраҳои шоҳӣ сохта шидагӣ ҳастанд ё шоҳӣ то имрӯза ин церквҳа бигем реставратсия мекунанд ям муқаддасота дар имина ҳамиҷа церкв бисёра як 10 15 ҳар як 5 метрида як церкви ҳастай ба фикрам агар иштибоҳ накунам як церкви ҳаст яки ҳамира гавҳараки чашмворӣ нигоҳ мекунанд мегӯянд ки ин таърихи мо ҳаст чизо церквҳо яки не хел мегӯянд ин адамо боша мега ки мачити зиёд чӣ дар кора биги чапашка ки мерава мачитам инҷа намоз мехонӣ унҷа намоз мехонӣ ҳамин як ҷода намоз бихонӣ мешавад нигоҳ кунед як церквай нишон метавон поён дада та сета 4-5 та церкви дигай ҳар як 10 метри да 5 метри да як церкви аст
اینه که انا کسی را نمیگه که اینجا چی باید سرکف بسیاره چپش کنیم اینجاش در خونه بسازیم یا هتل بسازیم یا یک دلخوشی بسازیم. این چیزا نیست. اینا همون چیزی قدیمه خدا مقدسات خدا بسیار بودین. درخت‌ها را خیلی لامپچکو که آرام میتن همه همین درخت‌ها. آخه نچنوی یک هر سال است. اما هر سال همه شهر قریب همین خیلی میشید. چون تا این سال کریزیس بیاد پا کارمان و گفتگی باره. کارمان دا زدگی است ده سال. اینه هم правительственный центр است. اینجا هم کدوم چی است؟ اون اونجا قصر چی است؟ پرزیدنت میشیشتگی جو پایین‌تر. ببینید یکون مشکلی نداره. آدم‌ها میان صورت میگیرن درونش دم میدروین میرن. هیچ کاره یکون گپ نمیگه. دوستای عزیزم طبیعت سولینوی برای شما کرده ایستادم. انا کی تو که شما هم ببینین دیگر دولت‌ها چیکار میکنن. چه آرایشی چه تارایش‌ها دارن. اینجا وارشاوا پایتخت گویم پولشا. این همه صورت گیرک دارن، سیامکا دارن. رنگ ما بریم بسیار آدم سیامکا دارن. اینا قدی کوچه نه خیلی ولولکو را میفروشن درونی شریک دا ولولکو کدایی. برای بودکو تا میخواد لازم بود. اگر لازم بود. اگر لازم ندانی نمیگی. این همی طبیعت هست دوستای عزیزم. ببینید همه مردم اومده ایستادن. پلیتیا هم اینجا ایستادگی هست. یکم پرابلم نداره. ما بیشتر اینجا کوچه را نشان دادم شما دا تا که شما یک طبیعت سولینوی بگیرین. دوستای عزیزم میتونم که خدمت نشان بتون گپ زنم. یکی هم مرا بسیاری بد دیدگی میگم که پیشو نبینین مرا. اینه هم سرکف های دوستای عزیزم. میشونم بالاتر دام سرکف بود و اینجا هم سرکف های بگیم که همین مقدسات یعنی برای اینا احترام میشه و اعتراف میشه و چپش نمیگه. نباشه ببین چند قدر اینه پلوشیدهای خالی و پشتی و باری و هم پلوشیدی خالی یعنی پلوشیدی جوی همین سرکف و مطابق هم قانون قاعده داکومنتاش بگیم خیلی پلوشیده است. نه که ویران هم میکنه اینجا میشه کمپلکس سازن گسیسه سازن. نه دوستای عزیزم اینجا نه خیلی نوگود نیچی است. درونی کنورت است. درونی کنورت دادن میستی صورت میگیری و اونجا گوناگون چیزا فروخته شده ایستاده است. تایی نه چی خطی میگذاره. اینجا باید خیلی آرایش دادگی هستن. سویتو خطی این هم سویتوی چشون هیکلش است. خب عزیز می تایی خطی میگذارن. دوشنبه دمی تری کدگی هست. اگر اشتباه نکنیم میریم ما میگذاریم تاش خطی یکون تری دوشنبه دم هست که جای دکتدگی هست. اینجا موسیقی موندگی هست. نمیدونم موسیقی کی هست چی هست. نوگودنی موسیقی. Если что, اگر یه موسیقی авторский права داشته باشم ایرا موندگی نیست. این موسیقی تنیمای موسیقی تا اون اورا موسیقیش چیست نه که همون روسی را زور گپ زدم. تنیمای موسیقی
این همینطوری حقیقتی آدما میگذارن. بالا یادم در کلانکا ها نه کلانکا بود است. تنیمای موسیقی بود است. وای جمعی شهر اسکاسکا داخل میشه. آدما عکس میگیرن صورت میگیرن. اینجا ما اومدیم شهر اسکاسکا. خلاص دوستای عزیزی شهر اسکاسکا در اومدیم. اینجا برآمده شده است. شهر اسکاسکا میبرویم. این برای شما است دوستای عزیز. تنها یک آرایش است برای گویم مدعش میریم تو اما ارچه را میریم هموطنان عزیزم. بعد بگیم که خیر خوش میکنیم در ارچه. یک روز از سیاست بیرون دوستای عزیزم یکم در خدمت نشون تمش بودم کامرانا. یک روز کمی از سیاست بیرون هم انسان بگیم که در چیزی انسانی هتل است پشتی ما میتونین که هتل دام باشین. ما خدمت نشون بودم شما در زیبایی را چی فکر دارین؟ ما خدمت نشون بودم این طریق گپ زدن برام که شهر را نشون داده برام خوبتر است. چه مسخدم فکر کنم شهر را نشون بودم خوبتر است برای اما خدمت بسیار دیدگی. بعد او پیش ارچه خدم گپ بزنم. خلاص دستم کم کم یخ کدیسته یکی به هر حال بگیم که نه هم ما مردم سالی نوی را یا این روز قید میکنند. امروز میکاوای دارن میکالای اینجا پالیتیا استودگی هم ایجودا گوزو دیگه که پالیتیا شمسیون کمی کنه دیگر شمسیون کمی کنه یا پرایوت استینی کدوم پرایوت استینی سنتر است. اینجا европейский знак و یکم پرابلم نداره. اینجا متروی میره شمکت کدام هیچ رما نمیکنه. چیکو کدیستی نکدیستی و پالیتیا هم اگه حق نداره که تراب خبا بگه سیمکا نکه چی باید سیمکا میکنی سرعت میگیری. خیلی چیزا نیست نه. خیلی در افتران خیلی آروم میتن سویتو خطی ما تو ارچه را بریم همراه شما. اونجا ارچه اون تو خود لیسته کنم سلش میرسیم اونجا. همه یک چیز زور راسته براتون نشون بودم. و جایش رو گشتن و فکرم که کوشش میکنم نشون تون بودم. مستالای موزیکا دارن میشینی که موسیقی میزنن برات. اونا یک گروه موزیکانت ها اومدگی خود وقت موزیکا زدیست. اینجا خیلی بوبلیک میفروشن شیرینی ها در کوچه ها پخت پازو کلباسه بوتربرود خیلی نان مغازین ما 2 روزه محکم اما دینا امروز پگاه هم محکم 3 روز برای امروز اینجا نان خریدن واجنه گشتن در نان خریدن در کوره نان نباشه دیگه مشکلی هست. پازور بوش ببین. خلاص اینجا هم خلاص کدوم پاز داره دوستای عزیز. همه زیبایی ها هست.
дар общественном месте ягон инсон, яъне дар ҷои ҷамъият ягон инсон ҳақ надорад ки бигӯяд ки ту рӯи мара навор накун. яъне ки дар алоҳидагӣ иҷозат нест. бо мутобиқи ҳамин қонун дар алоҳидагӣ боша, агар як инсон худаш танҳо боша, пешаш бирай рӯи ӯро навор бигирӣ, иҷозат нест. не ки дар хел ҷои ҷамъият, яъне талпавои ҷода ягон инсон ҳақ надорад ки бигӯяд ки ту рӯи мара навор накун, ман намехоҳам дар навор биём. барои чӣ? барое ки ин общи место ҳаст. ту общира навор дорӣ, ягон инсон сага сагиш наморник надорад, бо мутобиқи қонун бояд ира штраф кунад. барое ки дар ҷои ҷамъиятӣ диден каруселчиҳо кӯдако бозӣ доранд, каруселсаворӣ доранд. ина дар ҷои ҷамъиятӣ пес наморник надорад. ира бояд ҷошта бигиранд ку штрафш кунанд. ира лекин намедонам оз имрӯз чӣ ба политсияҳои чӣ нагуфтанд. онаоҷа ятҳай дига дорад. неҷа мусиқӣ группҳо, ҳар хел группҳо мусиқиҳо менависад. гитара задиста буда. ай ёрум биё, дилдорум биё, дили ту дорад сазоворум. ай кулоби ҷониме, ороми ҷониме, ба пешим биё биё, ай ёрум биё. дидӣ на мусиқаи англисӣ ку американский мусиқи да тоҷикӣ ҳам мехонем. барои Тоҷикистон да. Дидӣ? бача то ҳамо арчара рафтестем, ҳеҷ небирасем. ё хинакияй да назарам ҳам хел дури дароз тофтестай. ҳама дӯстои азиз, мардум аст, халқ. ана арчадам расидем. намо арчад кадоме ки дидеста бошен. як давлате ки экономикаш аз гуфти не политсия пеш мерафтист. ё ҳақ надорам пеш як инсон биёянд бе ягон нарушение, бе ягон айб омадан да ҳақ надорам. аслан ҳақ надорам. хулос дӯстои азиз, ёлочка имрӯз ё нагуфтанамона ё чизи гӯштӣ намехӯрам. яъне ки рождество аст, христо гӯшт хӯрдан ман аст. ёлочка ино шаҳре кӯҳна қадим дорад. як навори шинидан кай бояд монанд дидан кардагӣ аст дар бораи ҳамин шоҳ, қасри шоҳ. ё ҳама вақт ҳамин ҷада мекунад ё кашона центре ки уҷа будем болода навай уҷа, яъне марказ уҷада намекунад. ва ҳамаи наворо дар ҳамин ҷо мегузарад. ҳамин чиёшон арчаошон, яъне қадимада шаҳри қадимада мегузарад. ина хеле ялялако харидор боше, ягон ки инам омадем расидем дар арча. бози баҳо метем арчаи Тоҷикистон ва арчаи гӯем ки ино. ба пули гадоӣ чанд арча карда мешавад ва ба пуле ки доранд хичон меҳнати хичон чанд қадар арча карда мешавад. ва мебинем баҳо метем. дӯстои азизам,
این قصر شاه هست. خیلی ناو کودکا پریدستن سویتای خیلی میمونم. خیلی میشونم. Adamı dilkişi duran sanırım. İstudan. Şur nekli jas asışeni je kasar da. Arça asışeni rakam kadar yani. Çünkü arça roşantar bu. Sveto bir şey olmuş arça. Odamı da peş arça sura diyeceğiz. Dostu aziz az. Ana arçayı bugün ki Polşa. تقریبا بلندیش یک نمیدونم شاید 15 متر باشه. اینجا موسیقی هست، آرتیست ها سوی دیسکاتیک. خب خلاص اگر از زمین بگیریم تاش یک متر 2 متر بگیم که چی دوره، بعد از بلوش بگیریم بلوش 15-18 متر obşi بگیریم. Yine bu sertifikasyon bunu دوره. Yani ki çiho kati ukraşat kadar gel koşara arçaş. Ne bileyim dostu aziz ay taş metroya. Yani ki bu bilin ohan va bir rosuasta bu baynoş kşodas ya çanta şariko dora ya çanta lampçka sveto dora. Ma atrofşa toğukra televizyon dodaş moda. Bir arçar var şey. Yani yaş kontrası. Yine bulmadım peşanı odamı. Yakrup top. Yani kaloni şam kadar kalones, gir şam kadar kalonet. Hamin arça her solum burada. Her sol. Azi kalone. Sen o ukraşen işe kam tara givaz mekran. Ana kımay xel mekran xıdım kam tar gavzanım ama. Atişim. Tamam, bir kınık. Dostu azizim, in idar kafoy momenti var. Arça. Takriban 15 metr, 16 metr است. Az o بالا نه. 15 metr است. Az o reşaş میگیرید. 15 metr یا 13 metr است. و اوکراشن شام دیدین یعنی زیبوش. شو کردگی است. هیچ کردگی نیست در. اینم خیلی شده کلام شکرم خیلی روشنی کرده گستن در اونجا و اکونومیکایی میلیون را تشکیل میده میلیون کمگمانی میلیون را تشکیل میده اکونومیکا اینو اینم خیلی بگیم که یک سکروم نی سولی ناو میکنن یعنی کوپاشون را نگاه کده پوشون را دراز میکنن میگم که هر سال شهرها را موست جایای چیزا را اوکراشت میکنن اما اما imsol نکردن imsol نکردن سببش که اکونومیکاشون کمتر خراب شده کریزیسته راسخود زیادی نکردن سکروم نکردن در ما در کریزیس با 30 متر کردن آرچه را او سال هم که یک 20 چند متر بود 20 متر بود 25 متر بود اما وقتی که در ما کریزیس اومد ما 30 متر کردیم آرچه را یکی بود و حالا اونقدر پول راسخود کردیم تو که آرا و تورا بتیم برای دلخوشی در کوچه در دیگر جا مردم ما استفاده میکنن ندارن بیچاره شرایط ندارم ما براتر برام برای موسیقی و صدای موسیقی هست موزیکا ما موزیکا هست یعنی که میلیونو راسخود میکنن برای چیاشون کیف و صفوشون برای کیف صفوی اویله اما اینو همون
Çocuk olmazsan yaşta İslam'da çocuk ölmüyor. Korkuyor madan ki ve gayrı olmadan yaşta İslam'da. Ana, hena koyun rahat. Hayami şehri ki nakati tünele taraf şme buraya. Ya burnişon da bunu. Ce hamicaz. Xulas dostoy azizam. Yani ki bu solinavi dar bugün ki Polşa, Avrupa, Varşava, ana bugün Lahiston ve Kocakiş. Xulas hami bu dostoy aziz. Eğer yagon guftani ho dosta buşen, yagon savol dosta buşen. Ana metronin ki binavisel man toki çıkortunam cevap sonuçta. Dostoy aziz. خوب برادر ببین هر کس حقارت میکنه نمیکنه همین وابسته اویلای تربیت کنه دیگر اکتر چیکار کدامی که او تربیتش هم تریاست و خودش همون رفتن میگیره همون طرف کدامی که اویلاش یعنی تو خودتا چی بودگی تا نشون میتی و مرانه با قرآتی چی هم نمیشه مردک میاد در پیش شدم رنگ اما افندی میکنه شما افندی راوی رای سوداگی کسمی خرقتی گذاشته دم روش توف میکنن ولی میخوام میگه سریوز نکردی یا که شوخی کردی بعد توف کردگی هم میگه ما سریوز نه توف کردم با افندی میبینش که زروش نمیرسه تو با میگه پروستا کو خیریت که سریوز نه توف کردی اگر شوخی میکردی که ما شوخی را نمیورداشتیم کو میشکستم شما هم تری نایدور هر میکنه نمو که هم گفت آخرات نه چهرت معلوم نه رنگ روز معلوم نه دیگر چیزی بعد های پیش کی باشی بعد رنگ مو شکوفته میشه خیلی مردک گفته نمیشه نایدور هر راست نه اینا ببوی برفی میکوای شو تو کن dzień dobry my mamy na live'a wszystkiego najlepszego. Ludzie oglądają z Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgizistan. Oni oglądają wszystko. Dobrze. Dobrze. Ama tunda dobrze. I bubuy barfi var. Bubuy barfi fakat ama zangulat mezana nega ki diğer bir hata kalır bakılır. Var mardami Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ama tunda bubuy barfi salondu. سلام بابای برفی پولشا و شما این یه دونه بابای برفی است در اینترنت ها میبینیم در آسیا بابای برفی دیگر خطی شپ و شپ داره ای بسیاری شونه اینجا یه دونه دیگه نیست دیگه خواهیم جا با پویم برسانیم ها دوست داریم خیر خشم خیلی برای که وقت شما رو هم دیگر نگیرم و من هم بگیم یک تا بکنم امروز چیزی گوشتی نیست هم ما چیز کارتوشکا خلیب نون هم پاتیست برام یک بخورم یکون چی نه نوار اگر شوا یا ایشاو میپرتم یک تاگا میپرتم ساعت نوار تماشا کنید یا نوار حجوی چند سیامکا کداگیم پریکول ناز کم تراک ده یا همیشه یک تاگا میپرتم دوستای عزیزی بود یک نوار سولینوی مردک گوری از لاهیستان از پولشا یعنی که از سنتروم ستار گورد یعنی شهر قدیمه همین دولت در نبودی که برای شما بود من برادر شما دوست و هموطن شما یک خلق بچه تاجیکستان برای شما هم یک بار دیگر صدقاً از دوشی بگیم که سالی نو سالی می اومدگی برای هر یک تای شما پرفایز باشه این سال پیش امامالی ما تبریک کرده بگیرم این سال برای شما پرفایز باشه برای خانواده‌تون یک سال باشه که برای شما یک سال تاریخی باشه سال 2022 یعنی سال فراموش نشونده باشه یک سال باشه که در تغییر
ҳаёт ва дар сиёсати мо шумо як тағйироти бузурге ворид шава ки яъне дигар ин чизое ки сиёсат е чизе ки мо шумо зиндаӣ кардем дар то ҳамин 21 боша яъне дар 22 нагзара ин чизҳо ин маразмо ин касалон дар 22 нагзара ва ин вабоҳои вирусам коронавирус ва раҳмонвирус худо кунад ки дар соли 2022 яъне аз байн бардошта шава богем ки як соле боша ки муҳоҷиро бародарои ғариби мо бародарое ки солҳои тӯлонӣ дар ғарибӣ дар муҳоҷират азоб мекашанд худо кунад ки ин сол барои оно як соли пурфайзе боша ки бештар аз муҳоҷират дар хонаҳошон бошанд бештар дар пеши падару модар ва зану фарзанд оилаи худ бошанд ва поёни муҳоҷират бошад дигар мо ҳам аз муҳоҷират мардумам аз муҳоҷират аз ин чизо хаста шид мо ҳам дар ватани худмон мисли ҳамино гӯем ки соли навӣ кунем дигар гӯем ки хушиҳои ҳамин ҳаёт ҳамин зиндагӣ ки мо дорем худо кунад ки мо дар ватани худмон на ин ки дар як ватани ғариб балки дар ватани худмон дар тоҷикистон соли 23ша пешвоз гирем як ҷоягӣ ҳамин хел дар майдонҳо ва ҳамин хел ороиши тороиши зебо ки мо шумо дар ватан бошем ин буд таманниёти ма барои тамоми мардуми тоҷикистон ё ки тамоми мардуми азия бигем қазоқистон қирғизистон ӯзбекистон худо кунад ки камбудие ки мо дорем дар бигем байни сарҳад қирғизистону тоҷикистон яъне ин маразм ин камбудӣ соли 22 нагзара яъне ки ҳамин сол да бимона ва худое накунад ки бо чи аз қирғиз чи аз тоҷикистон чи аз қирғизистон сарбозҳо қурбони сиёсати ғажд фасод ғоратгарӣ якчанд инсоне ки ба ном сиёсатмадоро шавад дигар имсол барои ман бигем соли 21 як соле аз хотир ҳеҷ вақт намебуромадагиш буд ки ман бародар мадари солгун кардагӣ ҳастам ва соли 21 то ма зинда ҳастами дар дили ма бигем ки мемона ма дигар ин сола фуромӯш карда наметавонам барое ки бисёр наздик дӯстам акам ҳамдардам ҳамфикрам ва дар тамоми чиз ҳамроҳам буд ман ӯро дар ҳамин солгункардагӣ ҳастам агар тамоми сола ман фуромӯш кунам аз хотирам рава ин сол аз хотири ман ҳеҷ вақт намерава яъне ки ин сол барои ман як таъсири худш мемонад гар хонатон обод боша падаро модаро сарбаланд бошен саломат бошен ғама набинед модаро ғами фарзандотона набинед падаро модаро ва фарзандо ғами падар модартона набинед кӯшиш кунед бештар дар пеш падар модар бошед дур будан ҳеҷ нест худоҳофизтон ҳамватанои азиз то гӯем ки рӯзи душанбе ё фардо ҳам бо мебироем иншоалло фурсат шава лайф мекунем боз ягон ҷои дигаша мерем нишонтон мерем ташаккур ҳамроҳи мо буден дастгирӣ карден поддержка карден омаден саломат бошед